نبیتا کالج ہے کیس عدالتہ چلے گا کیس عدالتہ چلیں گے انکوائری بیتا بھلے میں لوٹا یہ کار بہت ہی دورہ میں اسٹارٹ بھی کرنا یہ کالج بھی بنے دو میں ایشیں کہ شمیں تربت جو بجلی مسئلے ہیں شمیں دشتے بعض جگہ مثلا ذرے مگے ہیں کمبیل ہیں یہ علاقے بجلیاں منظوری بیتے گا زر یہ رنگوا بڑھایا بھلے ان جو وقت کسی آرہ کوشش نہ کتا چاہے یہ توفیق نہ بھی تک بروائیں یہ ذران ریلیز بکنائیں اور کارا بکنائیں کہ بھئی بجلیاں پرچی بجلی باندھے داشتا پرچی بجلی نیستے اسی بارے ہم معاشوتے ہیں کہ اس کو چیف کر رہا اصغر صاحب ہم گو نہ گوں باقی اس کو چیف ہم گاب جا گوں تاکہ اسی معاملہ ہم آدھیمہ بورتک بائی دے یہ ذران ریلیز بھی دوبارہ دشتہ بجلی دیکھ بھی کمبا باجا کمبا نہیں تار و کمبا ہم دیکھ بنگ دشتکار شروع بھی اسی واسطہ ہم اکار میں دو میں ایک بل والا روڈ ہے بل والا روڈ زار ریلیز بھی تنگا کار بہ گئے مثلا شک ٹیکدارہ کار یالا کتا بیچا ہماری جندہ باقاعدہ کمشنر صاحب تربت ہے میں ٹیلیفون کتا میں پوچھتا بھائی ہر صورت میں چاہے میری جند برات میں بھی شے دو رائے نہیں ٹیکدارہ لوٹائے ٹیکدارہ بگا بھائی کارا شروع بھی کہا کارا شروع نہ کرنے کارا یالا کم آدھے ٹیکے دے پوری طوری کار شروع بھی یا نہ کہ ٹیکدار گرفتار بھی تاکہ کار جلد از جلد کار شروع بھی تو بل والا روڈ ہے دشتوں بل ہے یہ روڈ ہم کارا بعض جوان مطلب کیشیں جو سپورس کریں جی شرف داراں جی صاحب تی کارن یہ والا گپا ہیں کہ نو کے بجٹ مزدوری بھی لازم جوانی چیزیں عوام ارو جنجال بعض روڈ ہم بھی بجلی بھی اسکول تعلیم بھی جان سلامتی بھی تو یہ بتا کار کرنے کی ضرورت ہے شرف درم یہ کوشتی نیم کرویں ہوشتا پدا مدرسہ دیں گا بریں جی
شرف دارا ایک پدا وشت کے گپ مجلس بوگائیں بلوچستان ایجوکیشن والا ہا سماجی کارن والا یا اولوسی دیمروی والا تو ای بابتا میں مہمان گپا ہوں کہ ہانی سرا مختلف نقطہ دیما آ گئے تو آگے شیں گپ مجلس کریں میڈم آتے نمگا رویں کہ تو ساریا وومن ڈیولپمنٹ نہ بت کے انو پدا سوشل ویلفیئر آئے تو چیز سر پر ہے کہ سماجی حوالہ چونکہ میں 2 پارلیمنٹ سیکٹری ہم نشتے کا کہ بلوچستان محلو غریب ہیں وہ نیزگاری ہیں درتا پوچھی ہر نیم کے بڑے جنجال زیادہ سماجی کارکنہ کے چیزیں ضرورت ہیں سرکار نیم کا اور کمیونٹی نیم کا میں بابتوں میں شرف دارا سب پر کارکنہ کے بلوچستان و ہر چیز ضرورت تو چسبے کا آئی تو کا کار ضرورت ہے پرچہ ماں و پاکستان چونائیا بیکورڈ کنٹریز ہیں تو کہ بلوچستان و چراؤ گندتر کہ آئیے بھی سے صوبہ جی بھی ماں پوچھتا ہاں نو ہر شعبہ تعلیم بھی یا صحت بھی یا ہر شعبہ تو چیز تو کا نہیں تو کا کار ضرورت ہے اور کمٹمنٹ چیزوں ضرورت ہے ایک منسٹری بھی یہ کیا ایک با اختیار ہے بھی یا سیکٹری لیول ہے مردوں بھی کیا جذبہ گما کار بکام چیزوں لیکن دور ضرورت چیزیں زیادہ ہیں ضرورت بے شمار زیادہ ہیں کہ بچے مطلب ایک مثال دیں کہ قانون ادا چچرو پاس ہوتا انیومریبل نا امیچو کے تو نظام ہے کہ قوم قانون بھلے کارکردگی کے نبی آنے سرا کار نبی آئے اگر فائدہ چیئے نو ہمیشہ کے ارچی قانون کے پاس بوگا ہاں ارچی کے لاز ہاں ایشانا امپلیمنٹ ہو بکا نا نو اسی سرا کار کرنے کی ضرورت ہے اور دومی یہ کہ تعلیم بابتا منگوشی کہ حکومت جو کہ اسنے بچا تعلیم اسکول یہ چیز مارا گا آستا بلے ادھر فرینڈلی ماحول آئیے پلیٹ فارم کے جنین آنی واسطہ چینی نیستا تنی کسی بلوچستان تو کا نو ماں انچے حکومت یا سماجی کارکن کے ارچی کے کارا ہاں یہ درست بعد ہمیں چیزیں چین بکنا کہ گنڈو یہ واسطہ تاکہ ماحول سازگار نبی آوتی اما آئیے تو کہ اما ایبیلیٹی استے آئیے تو کہ اما ہونر کے استے آئیے پیش کو نکا نو فرض کا یعنی کہ کلچر میں کلچر نو بعدی حکومت کلچرل ایکسچینج پروگرام یوتھ واسطہ ونڈوان واسطہ بعد میں انٹروڈیوس بکنا کہ کم سے کم چونا یہ بعد انٹرنیشنل لیول سر بھی ڈننا بعد رادی اگے ونڈو بلے اودا چلو گراس روٹ لیول اچھی کار کنا کم سے کم ہمیں صوبہ ہاں مختلف صوبہ ہاں فرض کا پنجاب میں سندھ میں کے پی اودا ایک ونڈوانا انچے پروگرام کالجز ہیں تو کا اسکول ہیں تو کا کہ بھئی ہفتہ کی 10 روچے واسطے یعنی ایز اے ٹریننگ ایز اے ہوتی ایکسچینج آف کلچر آ برو وہاں فرض کا پنجاب ہوتا اودا آہانی اشین کی آہانی مائنڈ سیٹ جو کہ استے آ براڈ بھی آہانی تو کا کانفیڈنٹ لیول زیادہ بھی اور دونوں ماں بلکہ ماں غلط ہوں میں بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی پوائنٹ آف ویو غلط بھی اور منگوشی کے ماں بائدی زیادہ تر کو ایجوکیشن آ رہا پروموٹ بکنا کہ بچوں کو ایجوکیشن ہے تو کا کہ تو تھی یعنی اسکول ہے تو کنگ نہ لوٹے میچور نہیں گنڈو بلے کالجز ہیں تو کا بائدی آؤ آپ اچھا اچھا تو کوئی تو کا روے تو آ گنڈو ہے تو کا کانفیڈنٹ لیول زیادہ بھی ماں اسکول کے بتگاں ماں کانوینٹ اچھی بنتا آؤ تو کوئی نہیں بلے مارا میں ارچی کے میں ٹیچر بتگاں آ ڈنی بتگاں نو آہانی میں سوچ چی بتا مارا کے داتے گی کہ میٹرکا کے مات کا گاں مارا گوشتگی نو بزا ایشی اچھی بات شما اوپن ورلڈ تو کرا وگائے گوڑا شمار انٹریکشن بھی گو مردینا گو باقی مردوں ماں گوڑا باتی تو کاما کانفیڈنٹ لیول شما بائدیں برابر بھی نو مرچا آ لیول ایجوکیشن آ نہیں کہ میں زمانہ بتا نو منی فرق آؤ نو بعد یکی وہاں دی لیول شر کنک بھی ایجوکیشن ہے دومی یہ کہ فرینڈلی ماحول اور کو ایجوکیشن پروموٹ کنک بھی یہ غلطی چیزیں نہیں اسی چیک ونڈو کے کانفیڈنٹ ڈیولپ بھی اور دومی جنینانا منی پیغام امیش بھی کہ بعدی حکومت ارچندہ جنینانا اور بعض شریں یہ حکومتا بعض شریں کار کو تھا کہ 5 ڈسٹرکٹ میں ڈی سی جنینا یہ سکی شرکاری جنینا تو آہانا گیندا باقی آؤ دے کے مردوں ماں آ انسپائر ماں
inspire ba farz ka awarane DC janini no ude ama ke janek ka ke wane ke मतलब मोटिवेशन रसी आओ आ मोटिवेट बा आ इंस्पायर बा आ दीमा कहा नो इशे ची इस हक्की शर्र करेंगे बाद बाकी चीजें तो कभी जनीना ना आओ जी शरफ दरंग अप मजलिस बोगा तो बलूचिस्तान वाला जने आदम तरक्की लाजुम सक कलमी कुछ के आई असर चागिर तो का सक ज्यादा है मेरे जैसा बंचू के बलूचिस्तान घर में इलाका बलूचिस्तान अलग इलाका भी कोयटा चला हुआ कोयटा हूँ मर्चन घर में तो एनर्जी वर्जा की जरूरत है वो तो पता एनर्जी पार्लिमानी सेक्रेटरी है मर्चा सोलर एक नियामत है कुदरत ने मगा साइंस ने मगा तो शुमा एनर्जी अवाम है बलूचिस्तान वाला अच्छे बड़े इसमें प्रोजेक्ट कारखाना गए तो मैं शरफ दरंग सर के लिए मजमी वाला बजट वाला कम गबजन ग्लोटा बजट की विकश तो का बहुत सारी चीजें यक्की हुआ पीसी हुकूमत एक पॉलिसी भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शुरू था तो मैं एंडोमेंट फंड भी था कि आम मर्दमानी फायदा दी वास्ता मुख्तलिफ बीमारी बीतगा कैंसर वगैरह ये वगैरह हार्ट बीतगा वो करा होती बाद मर्दमा तो इलाज को ना को था अच्छा इलाज हम चुगराने के कम अज कम 20 लाख 25 लाख ये पॉलिसी भी था मौजूदा हुकूमत मजीद देमा बुरता ये चलाने गए ये स्पेशली पूरे बलूचिस्तान में मखलूक का फायदा चस्को था इसे हम मजीद कंटिन्यू कर गए इसे के अलावा तुरबता मामा ग्रीन बस के हस्ता पदानी माइशतों का शुरू होता इंशाल्लाह तुरबतों का कि मखलूक के फायदे वास्तव सरकारी बस के चला क्या बाद मर्दों गुंजाइश न कम ये बलाई पॉलिसी भी था इसे के अलावा दिव्य प्रोग्राम है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जनेन या बचक कि टॉप 10 तो का शर्रें ग्रेडा कहाँ आया हुकूमत बलूचिस्तान स्कॉलरशिप होती खर्चा डरना रहा था ये मैंने बलाएं प्रोग्राम इस तो कम मुकाबलाबाजी कंपटीशन भी तोड़ तोड़ने जा गया 20 मर्दों दर के ग्वादरा 20 पंगूरा 20 ये बलाएं चीजें ये मौजूदा बजट तो का सरकार आओ इसे के अलावा पता जदा प्रोफेशनल सतह स्कॉलरशिप यानी सीएम साहब शोता यूके एक मुआदे को थे कि बाज़ें मैं नौजवान राधा उधर टेक्निकल वाला चुका मैडम कब्जा टेक्निकली एजुकेशन पर चम अच्छा एजुकेशन सिर्फ सिंपल एक बीए को था एक एमए को था ना अच्छा हमारा के हम आवश्यक हुनरमंद मर्दों में जरूरत है ये वाला मौजूदा हुकूमत तो का ये सिस्टम माने बाकी जहाँ तक एनर्जी डिपार्टमेंट अच्छा मैं इलाके तो लाते मामला के आस्था या केशव बिजली जन नहीं खासकर मैं बी एरिया आस्था मैं तुरबत इलाका बेचारे क्या शुक्र जामरान है दश्त है अमंद इलाका है तुम पे तो ओशा पे एरिया अमा कसाने बाजार वो अमा इलाका के आस्ते उधर लोड शेडिंग अमीचो ज्यादा है कि चुका हाजी साहब कब्जा 4 घंटा लोड शेडिंग 12 घंटा वो पता बिजली अमीचो ग्रान बीता की यूनिट जी मामूली लोग ने तौर बता जरूरत तो 30-40 हजार कम करने अगर मर्द सरकारी मुलाजमे ठीक है अगर एक बेकार है वो सब बाद में मामला था तो इसी हवाला एनर्जी डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी शुरू को था कि होम सोलर हवाला कि ये तकरीबन मैं कोशिश करें कि पटना फ्री दी गए एमपी पंडा मतलब आज साहब पंडा था आदिल एमपी यानी डॉक्टर साहब होती इलाके वास्ता था ये जबर बुरेदी साहब के वो था मैं 2 या 4 मैं सोलर प्लेट बा तो हर यूसी वाइज कि कम अज कम से 4 बल्ब भी चली से 4 पंखा भी चली यानी एक गुंडू थी किताब ये वन तक लोग तैयारी बिका के स्टूडेंट भी दो में एक जने आदमी किचन आपके वर्क रात गरो मठे में बिजली रहो आइए उठे जरूरत वक्त है तो ये मजीद मांगा चेंजेस कर गए मशा कमो बढ़ाने का अन्य में पॉलिसी हमसे कि मामला सिस्टम दी कि एक फ्रिज कम अज कम से 4 पंखा से 4 लाइट ये विवाशिया में हर लोग कोशिश करें बिला तफरीक यानी वजीर आला यक मौती एमपीए के अस्ता मौती हवाला शुरू को था 2 में सीएम साहब एक प्रोग्राम में शुरू था इंशाल्लाह हमारा एनर्जी पॉलिसी हवाला के बलाएं प्रोजेक्ट तकरीबन मनेला 50,000 या 50 लाख लोग फ्री ऑफ कास्ट बल्कि 25% सर एक लोग ये मसला गदी है ये 2 लाख रुपया है ये 75 अब तक 5% हुकूमत बलूचिस्तान था 25% सिर्फ हमारे लोग हम मालिक या लोग हम वहाँ जानते मनेला एक शहर पॉलिसी अच्छी तो वापड़ा या केसको या बिजली अच्छी बच्चे उशिया बड़ा चीजें इशिए में एनर्जी हवाला इशिया के अलावा में दिलाते पॉलिसी हस्ता कि स्पेशली पूरे बलूचिस्तान अच्छी के स्कूल हस्ता अच्छी अस्पताल हस्ता ईशा अच्छे के स्कूल जदा करना ईशा सोलर सिस्टम सर आ गए इशिया फिर यानी अब तो सोलर दा हमेशा वास्ता खासकर मैं एरिया थी मकुरान या नसीराबाद या सिब्बी कर्म इलाका इशिया मतलब बड़ा फायदे रसी कि वंडो कॉलेज तो का स्कूल तो का
بولے ہما جاگے کہ چوکیدار ہستے شم تحفظ بھی یکی وہی جاگے دومی ہاسپٹالن تو کا شم سولرائزیشن کرنے گئے کہ اس مریض ادا کے داخل بھی لوڈ شیڈنگ بھی آئیے کجا حال ہیں ونڈوئی بھی یا مریضی بھی یا مدنی میں بھی تو آئیے وقت آئیے میں بیماری پہ نہیں پتہ بجلی میں بھی تو یہ حوالہ میں اسپتالن پالیسی ہستے سی ایم صاحب ہے کہ مختلف چیننی حوالہ شیخن گئیں سیم بھی پتہ چوں کہ مرکز حکومت بنائیں بہت جی صوبہ سرا چین چوارا بادشاہ میں وامدار ہے میں گیشتر سیکٹریٹ یا گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا ڈی سیز ہاؤس بھیواں آیا ہوں میں آستے آستے سولر سرا کرنے گئے یہ میں پالیسیاں ہو کے 5 سال انشاءاللہ اس تو کبرائیں نئے پروجیکٹ اسکا جی حاجی صاحب وہ حد بھی کم میں مختصر فشریز ڈپارٹمنٹ کاری کنگائے یا گامی چیز کو تھا خاص کر ورحال میں لتے ہیں شرف دارا سب بھی ہوتی فشریز ڈپارٹمنٹ سر ماں نے کوشش کنگائیں چیزیں ملازمت ہے کیا کہانی میں علاقہ پسمند ہیں بعض مردوں بے روزگار ہیں مان چیزیں نوکری درگتا میں کوشش کرائیں مخلوق کرا مند بھی دشت بھی کوئٹہ بھی ہر جگہ بھی ہمارا علاقہ ہے ہاں گوادر بھی اور ماشاء اللہ کوشش کرنا کہ نوکری چیزیں ہمیں مردواں دیا بکنے تک روزگار مخلوق کرا برسی اور دو میں اشیں کے پچھلی ٹرالنگ ہے اور میں کوشش کریں گا ٹرالنگ ہم بدار ہے نا چاہے کہ وہ ہمارا لوکل جو آستہ گوادر ہے پسنی ہے اورماڑ ہے جیونی ہے تاکہ آپ ایسے بکنا ہوتے لاپ روزگار در ڈن نہیں مثلا ٹرالا ہوتا میں من تک میں پورے کوشش ہے کرنا اور اسے اسٹاف پر آ جائیں کہ بھائی ٹرالنگ بند بھی اور تاکہ مخلوق مطمئن بھی ہوتا کہ وہاں یہ ٹرالا نہیں آئے گا اور میں کوشش کو تھا تقریباً 30 سے 40% ماں اس تو کا کامیاب بھی تک نہیں تھا اور مخلوق ہم مطمئن ہیں علاقے پسنی علاقے مردوں دو مطمئن ہے تاکہ ٹرالنگ بند بھی تھا اور انشاءاللہ اس واسطہ میں کوشش لگا تھا تاکہ